Alhamdulillah Allah dah puja Allah niba uranya cukup merasa betul cuaca kalupi hanale ura kolage baro tarik lagoina betul di kampung tui pria rakan sinarawa kadrong kamu duka di bandar buklam di panggung langsung di zino mujai kamu hibur si darah orangnya darah baru gulalu kuno Iohan baga dari kota Langsa Yolindo baru kagepre orangnya semoga adanya tersambut non adat budaya benaring tangan tak lagi bapa semoga orangnya sukses acara yang guyang penting paling tak ubah dalam purdo uluan ubah sidara Megro semangat rahmat metampawa Genawa ubumo katanya warasa Niba uranyo senang han bago Bluk sengsam lago Genawa tateka dari Banda Aceh Tanyo jak genawa hiburan ado sino tanyo ba tanyo melake ba Tuhan sidro acara uronyo be Allah ridha hai ubena undangan narakan sinarau betul iba uronyo katrok gedeka yang pajohan duri dum umi kamo rata jetsago sidara lingka baru moh linto baru aohan bago niba uronyo adat gepelara acara walimah meriah lagenya hibur orangnya wangon tradisi bangsa bacut barakana undangan kamu niba uranyo ada pegah figra pajohan duri hai umi betrotro nyong nabak kamu kagusudia kulinto baru ngondara baru uranyo doa badanyo berbahagia hudi beraman malam ngon uro dua anaknya sejahtera. Hai memang cinlaganya melahirkan rawa doa getanyo ba Allah Ta'ala lindungan darah baru doa batanyo urangnya ada hudim bahagia nyani yang talake sabe tim uro dua urangnya hudim sejahtera be dua akhirakan roh doa letanyo laju ta bintang